Kamakhwini utata uparafini lo likusho mphangomo qenge wasichaza amaphupho. Bakubona kubo abantu abanjengami, babona behamba indlela zimbini. Enye indlela iye esimokolweni, enye indlela iye emagqirheni. Amagqirha ayawabona phaa. Enye indlela iyakubonisa ukuthi nansi isimokolo siphaa. Iyabonisa ukuthi indlela yakho uyazikhethela indlela mawuyithatha. Indlela yethaveni nendlela yesimokolweni. Kodwa izangahambi into zakho zimoshakala, uthi uthakathiwe kanti awuthakathwanga, kanti ubaleka insimbi egogweni. Ubuye emandweni, uchithe emandweni, uthathe ekhaya akafuni ayothwasa, unobukhwele. Iqome insimbi mayilwe notata ekhaya, imchithe ngoba wena awuzubamamela abantu abadala. Ujatyuliswe ngutata ekhaya lo uhlala naye, kanye utata ekhaya lo ujola naye. Ichithe insimbi, ikhuphe emzini, bekube emzini, bekwe amabala kuthiwa ungumthakathi. Beka amabala ukuthi kuthiwa ngumthakathi, kanti insimbi le iyakuchitha. Ikhuphe emzini, abantu bengatshati nje behlala kwabantu abadala. Bangumjologu lowo Kamakhwini.